I veliki pozdrav svima ljudi. Dobrodošli u Ivan Pro kanal naravno. I evo ga druga epizoda ovog našeg divno. Aha, šta ćemo? Eto, pada kiša i ništa ne možemo, šta da radimo. Evo ga, sada ćemo samo da se učita. Inače, tu smo završili, a ništa nisam dirao, možete to vidjeti iz priloženog. Stvorit ćemo se, ne znam, divu uopće, kako se to uopće ide. I još nešto bih vam htio reći, Farming Simulator 2017. Skoro pa nam je pred vratima, naime, skoro pa ćemo ga snimati. Inače, meni se i ovo sviđa onako s modovima, nije neš posebno sad, ali puno je ljepše nego, ne znam, lijepa igra. I mislim bolje je 17, ali ovo je isto dobro. I dobro je dok ne budemo dobili Farming Simulator 2017, odnosno dok ga ne budemo kupili. Odnosno ja dok ga ne budem kupio na svom kanalu i onda ćete ga i vi moći gledati. Ja ne znam, očito ovih 16 GB nije dosta. Zašto ovo sad toliko sporo ide? Možda zbog modova, tonu modova i koji mi trebaju i koji mi ne trebaju. Tako da, možda je to iz toga, pa se nema veze. Evo ga. Evo ga, tako, to da mene traktor. To je ovaj IMT naš. I evo ga, opa. Kosilica. I evo ga ovaj naš Deutz Fahr iz 2013. Farming Simulator. Nema veze što je iz 2013. bitno da je onako jak. To 211 konskih snaga, ljudi, 211. Kupit ćemo uteg. Odnosno ovaj, kak se zove? To su ovi, ne utezi nego, a da, utezi. Tak nešto. A mi ćemo sada ovako lijepo. I na njega ćemo staviti, šta ja znam, neku tanjuraču ili ovu malo jaču mašinu za sadnju. Vidite, ovdje nema kukuruz. Zato ovdje ima, ovo je samo kukuruz. Tako da mi se to nešto ni ne isplati. Onda bolje da kupim malo veći neki plug. Kao što ovaj Lemken. Ali, pošto su plugovi zeznuti, mislim da je najbolje da uzmemo ovu jednu. Puno ćemo izgubit, ali ne znam. Ne znam da li da uzmem plug ili šta sada je da radim uličba. A mislim da je plug onak jeftiniji. Mislim da je isplativije, tako da ću plug uzeti. Mislim, traktor je dovoljno velik da povuče ovaj plug. Totalno je zamislivo i to sve. Ostvarivo, kako da kažem. I on to bez ikakvih poteškoća, on taj ne mora ga ni vući, ima ovaj točkić. Dobro, dakle on to bez ikakvih poteškoća, ovaj traktor to urađuje, dakle ono savršeno je to sve. Savršeno to vozi, sve to, opa. I sve to super ide, stvarno odlično. Nema nekih posebnih poteškoća u vožnji. Inače, sada ćemo otići, odmah ćemo napraviti tu njivu i pripremiti za kukuruz. Posijat ćemo kukuruz, jel? Jer od kukuruza najviše novaca se dobija i može se silaža raditi. Tako da je najisplativije kukuruz.
sijati, a silažu ćemo najvjerojatnije tek poslije, kad nam se farma malo razvije i tako to, kad nabavimo malo novije strojeve, odnosno, mislim šta ovom fali, sam što unutrašnjost koma, jer je to iz 2013. u stvari uvezen mod. Odnosno, to je mod za traktor iz Farming Simulatora 2013. Dakle, ono, umriješ. Dakle, idemo X, da vidimo sad ovako, da će sad nama postaviti. Sad još me zanima kako ćemo, kako on to brazdi, ore, šta je sad to? Ko to vrabac? Čekajte, ne B. Molim, nešto on sad ovako ovdje. Zašto sam došao ovako, zašto B? Što nam podsjedno treba nešto? Ima tu nešto, stisnit ću H, da vidim kako će ovaj to. Gospodin, tako. Super, ne moraš dalje. Znam ja sam to. Dobro. Malo je nezgodno. Jedino što je to na ovaj... kako se to zove, na točak plug. Ali okej, ovaj to traktor bez problema vuče. Jedino što moramo se izravnivati, zato što je padina i on to bez problema, evo vidite, malo ode sa strane, ali to je sasvim normalno za bilo koji traktor, tako da to je sasvim sve razumljivo. Sad ćemo mi to sve preorati. U ovoj epizodi samo ćemo preorati, najvjerojatnije, ili nećemo čak ni sve stići, pošto ima dosta posla, da vidimo mi kako će on sad to tu nama napraviti. Aha, neću čekati, spričavam malo ovako duže, obavezno. O tome je Ivan Pro poznat. I sad možemo iznutra upravljati vozilom jer jednostavno gazimo po rubu i od nama lijepo to ore i sve ono perfektno odrađeno, sve lijepo napravljeno i sve će biti savršeno, barem ja mislim da evo nema rupa, dakle mi praktički oremo kao ono super, savršeno, perfekcija, nema više riječi hvale, ono super. Puno mi se ovo više isplatilo nego recimo onu veliku, kako se to zove, onu veliku tanjuraču vući, ali mislim, možda bi čak ono bilo malo brže, ali ono duplo skuplje, tako da ovo mi isplati ono x puta, tako da super, dakle moramo držati odstojanje, odnosno razmak, taman ovako, tako prilike. Tako vozimo i nećemo imati problema. Dakle, gledamo ovamo. Opak, malo sam ošao krivo. A nisam. Odlično, ljudi. Savršeno. Malo sa druge strane, ali nećemo sad. Treba se onako u sredinu probat, sam da jedan put provuče, ali dobro, nije ni ovo loše. Ovako, dakle ovdje se možemo lijepo ravnati prema ovome, dakle ja točkom, odnosno kotačem gazim po ovom rubu i on ide samo ore, lagano ide, dakle ovo je Lemken, mislim stvarno najbolji plug. Zašto se to tako polako ide? Ali s obzirom da se ovo gleda nekakva razvijena Europa, kao onda je već onak malo stariji. Lijepo, super. Savršenstvo, perfekcija, odlično. Odličan pet. Jedna brazda. Pa zašto tako? Čekaj. Nešto sam me stisnio. Ne, nešto se desilo. Ne, nisam to smio raditi. Ja sam X stisnio, točno, tako da. Ja nisam smio X stisnio, tako da. Sve ono ode mi je brazal, dobra jedna veza. Skliznio je dolje. Evo vidite kad vam radi onaj hire worker i kad radite vi, ne pričam dobro engleski, nemojte mi zamjeriti što kažem hire worker.
dobro. Marš van. Ste zemljem. Ispričavam se. Sad ćemo V staviti, onak najbolje ovak naslovnice plug staviti, jednostavno da pustite ide po tom što je krivo napravljeno. Tako ćete jednostavno najbolje vidjeti šta. Dakle, koliko smo mi uspjeli preorati za ovo malo, vauče. Ovaj epizoda će biti nešto malo kraće. Iz razloga što je sad već malo kasno navečer. Mislim kasno. 8 će sada, 8 sati. Ali, mislim, nije to meni kasno, nego onak malo sam već i umoran samo današnjega, gledala sam materijal od današnjeg dana, onak malo već. Ali dobro, snimit ću video za YouTube gledajte, kada čovjek želi snimati. Mora znati da mu je YouTube nešto prvo i da će to morat poštovati. I da će morat poštovati, cijeniti svoje gledatelje. Ja vas cijenim. I kad dođu prvi subscriberi, ja vam kažem, eto da ću biti jako zahvalan, bit će i giveaway najvjerojatnije. Šta će biti u tim giveawayima, to ćemo još vidjeti. I dobro, ja tamo sam jedan promašaj lagano, dobro, nema veze, na kraju to sve popravimo. Inače, ja jako dobro orem i sve to jako dobro radim. Po tome onak mi dobro sve to dobro ide i lijepo mi leži. Okrenut ćemo ga, to okrećemo plug. Koji mu sad? Aha, tako mora ići, dobro. Tako, da se stisnilo, nisam. Dobro, tako. Odlično, dakle mi idemo, ovaj kotač mora ići uz ovu brazdu, tako da ovaj mali bude 2-3 brazde od ovog novog, odnosno od ovog svježeg preoranog. I mi smo dakle skoro našu njivu preorali. Ljudi, pa ja ne mogu vjerovati ko smo mi napredili, bože. Mi smo skoro našu njivu preorali, dakle wow. One... Super, evo sam izgledu. Tako. Sad krivo zamakao, ali evo već kad sam krivo ovo napravio, mogu iskoristiti priliku da ovo iz ovoga preorenog tekre. Pogledajte vi kako on vuče. Ja sam ovaj traktor platio 9.000 eura. To je stvarno osjeća. Ali bi to rekli. Malo već zapravo, ali nije već uopće. To je savršen traktor. Perfekcija, sve. Ivan Prok će još se, odnosno ja ću još snimati i Farming Simulator 2017. kad stigne original verzija, naravno, ja ništa, ilegalno. Multiplayer, odnosno multiplayer sa mojim prijateljem, ne sa mojim bratom, nešto tako vidit ćemo kako sve to bude išlo. Ovisi o vašem aktivnosti i ovisi koliko me budete podržali u tome, tako ću najbolji pokazati koliko se vama sviđa video, naime, to su lajkovi, jel? Koliko se, to je meni najbolji pokazatelj koliko se vama stvari moj trud i moj rad vama sviđa i koliko to cijenite preko tih lajkića i tog svega što mi ostavljate. Dakle, ja po tome najbolje vidim koliko se vama sviđa to što radim i da li se to vama uopće sviđa. Još par puta pređemo i nismo to preorali. Dakle, savršeno, to je stvar, mislim, Fenty ostali za to su stvarno najbolji traktori, i na svijetu su svjetski traktori. I John Deere, naravno, to je onako
to je u rangu toga svega. Sad imamo, ne, čekaj, dobro, ne krivo sam, samo malo, ovako, i sedimo vidno, odlično, treba samo ovdje malo, ćeš li to zavrnjač, dakle, gledamo sad da ovaj kotač ide po ovoj brazdi, dakle, jednu brazdu uvijek trebamo žrtvovat, odnosno, mislim da je ovo više brazni klub, mislim, je sigurno više brazni, ali ima malo više od običnog. Mislim da je čak najveći klub, već sam zaboravio. Ali dobro, ovaj traktor će nam služiti za sjemen. Evo još jedno, možda prevremo, gotovi smo. Jao, malo smo bili. A još dva puta ćemo. Još par greškica što smo napravili i to je to. Plug je ekstra, to stvarno riječ hvala sam jedno. To je, dakle, evo. Još imamo par sitnih detaljčića koje smo pogriješili, dakle, kojih smo si malo onak nezgodni su. Dakle, evo. Ali imamo tu još jedan kuhni plug, on mi je više za INT, nema šans da INT povuče ovaj plug. Onak mi ovaj bude nešto onak za drugo treba, recimo ako ovaj bude sadio, onda će mi INT onaj manji plug, kuhni, onaj crveni, četverobrazni i eto, će jednostavno tako biti. To je tako i tako. Da. To je tako življenka. Dobro. Onda ovo je dobro urađeno, ovo je napravljeno. Znam da je pravilno reći raditi, nego napraviti. To je što sam bližno buđala jedna veza. Ovo ćemo spustiti i lijepo idemo. Opa, da se neće iskreniti. Ja neće. Dobro. Ovamo imamo. Čisto bi možda silažno napravio ovaj put za kukuruz zbog gnojiva, odnosno zbog stajskog gnojiva i ne znate kako je to poznato u nekim selima gdje ljudi nemaju baš ljudi ne znaju što knjiženo jeziku. Inače za to gnojivo prirodno se kaže stajsko gnojivo, to je najpravilniji izraz. Ne srpska riječ za smeće. Tako, ovo će malo ružno ali kad se to zasije, ono neće biti nikakve niče se neće vidjeti. Tada to uopće nema veze, ono šta sad, kako, gdje. Idemo mi ovo spremiti. Tako da silažu ću vjerojatno raditi za kukuruz. Opa, baš sam ga ostavio na pola puta, ceste štete već mi ceste nego put. Dakle, ovo ćemo ga malo podkućiti po ovu partiru. Tako, odlično. Perfekt. I evo ga ljudi kako sam, evo još jedan plavi kuhni plug. Mi ćemo ovo spremiti, spremit ćemo save game, yes. Jer to sve dobro je sve spremljeno i ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam na što me podržavate, ako me podržavate naravno. Puno vam hvala, ako samo gledate i eto, to je bilo to. Doviđenja, pozdrav.